Ljudi, jel vidite mi tamo? Tamo neko igra Fortnite ili ga gleda. Ja sam nekog malog, evo sad je ugasio, znači vidjela sam nekog malog kako ono drži. Evo ga opet je upalio, kako drži PlayStation. Da, sad je ušao u Netflix. Evo ga Netflix, Casa Grande si! Šta ću? Pa pusti je Casa Grande, a nije. Evo Casa Grande si, a ne meni. Ja sam je gledala 100 puta. Znači, onda smo mi prvo igra Fortnite. To kad sam došla doma s Marijanom, išla sam vozi rule. I doslovno, kad sam ja došla ovdje na parku, šta se dogodilo? Pa nećete ni vjerovati. Prvo je igra Fortnite. A sad došla na Netflix. Gleda Casa Grande si. Došla moj Casa Grande si. Sve mi like i subscribe. Tu. Ne znam gdje je subscribe, mislim da je tu. I tu like. Kako je tu uopće like?